Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kaleniam beden klam jong kesenra jowai kala sedang mentakesngi kan riu tarik naitung arja arpun riu da kesiang kapha baladap halaki jong ki yung blai bat kemayung kum kejing sedang yaki sosngi li yau jong kani kaleniam kat kum kerukom leniam kejing mut jong kesiang kapha kalong ban ai bam id yaki bahayeng hasam ki bala klat no bat ru ban ai ngo aidam ya utre kirat kat kum kejing hikai jong kaniam tre Hadian baladap ya kasiang kapha ki konrad ki ya lompat ba haklich nong bat hakapor no paisngi kilami pat ba ban lechau ya kasembot knong nariat turiem harengkat ki sur jong ka bom bat ka bhuri ka pensit raham ya ka letniam Hadian balawan ra ya kasembot knong lapen song that ya ka halum suyung na ka benta shimit kat kum karukom letniam ka bujubut manlausnam Nakal yang dolai ilaka jowai umapura mon kenjeng ubadai ru ukli kanyam ula kitboket ruang yabaro ki kon kanyam tre bakin yo ka jing em ka bayat bet yat tanti hakane ka let nyam bet dan klam jong uni usnam Hani por emi tre ulum soyung hai thau pencongnya ya kesebut knong wanra na konrai siang su wa negasi do kasi stang yang kisosi leyau Rasdang ya kecilnya niam, dah kesiang kapha yang kaksu kesiang lene kikin kai, hayung asem jar le yung lai kemayung yang ki, god sewa kakon rai wanra kaya kani kesembur kenong. Ne do kesi yang kejingwan yang kisangya kiseret, kejingwan yang kiblai kisem, kejingwan yang kibor kikerku, ye kam kibru, cakri kat kam hukum ke adong yang tregiron. Open sarwadi ya kisosi le yau kisngi yang gajing pendep niam kewiato nado kaniam hayung hasem kaniam hacnong hathau kaniam yang garai kemeluk kioro gajing le niam to gajing siangu gajing kemen ya gajing kerku wa utregrot dedep bu ha bu bentau wa kacnong juai bu senyika da kabon keteng ke kadok wa le kisngi to kisngi open kroi burom yang ke punbot kawan ne yo gerak lang ya kini kesembok kenong nado ki kon rai hado kemai rai ku play be di klam usu kemen ya ki kon garai ke kenong ya waro lang ki pai ki plang wa kejing pendem yam yang ni keski man kejing pendem yam nei benta go yo kejing kerku go cai ke kenong ka thau go cai garai ke muluk kam yo le go nang pu jo chui ha ki imlang sa lang go miet go ha ku play sibon ka be di klam usu kemen ya pi sia ja Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhag kejing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya